Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije za 2022. godinu dobio sredstva da započne sistematska arheološka istraživanja srednjevekovnog grada Ždrela. To je projekat koji je zamišljen kao petogodišnji, dakle ovo bi bila 2022. godine prva faza realizacije tog projekta i nama je vrlo značajno, to je ideja koja jako dugo postoji, da se čitava Gornjačka klisura koja zapravo predstavlja taj srednjovekovni grad Ždrelo kao jednu prirodnu celinu i fortifikaciju koja je zapravo pre svega prirodna, a dodatno je ojačana raznim manjim fortifikacionim objektima na strateškim pozicijama, da čitav taj prostor zaštitimo kao prostorno-kulturno-istorijsku celinu. Do sada su bili zaštićeni pojedinačno, pre svega manastir Gornjak kao najpoznatiji i najvažniji objekat u samoj Gornjačkoj klisuri, zatim crkva Blagoveštenja i kompleks Mitropolije i zajedno sa malom crkvom. Ostali delovi klisure nisu bili formalno zaštićeni kao deo te celine i mi zapravo ulazeći u ovu fazu arheoloških istraživanja ove godine planiramo da sukcesivno sprovodimo uporedo i arheološka istraživanja, na osnovu njih da se radi dokumentacija postojećeg stanja objekata koje ovde budemo istraživali i da se odmah rade i projekti obnove. Tako da će to biti jedan, nadam se, projekat koji će objediniti ovaj prostor u tom, pre svega, istraživačkom smislu, da će proširiti naša saznanja koja imamo o njemu. Do sada da će takođe, ono što nam je i najbitnije, učiniti njih pre svega u fizičkom smislu zaštićenim od daljeg propadanja, koje je sada vrlo veliko, što usled vremena koje samo po sebi čini trošnim ove objekte, što zbog brojnih divljih kopača koji ovde u potrazi za zlatom prave velike štete, uništavajući i arheološke slojeve i rušeći delove zidova crkava, bedema i tako dalje. Tako da je ideja da dakle objedinimo sve to i da na kraju dobijemo jednu celinu koja je ne samo formalno zaštićena, već celinu koja će biti saglediva svim posetiocima kojih na svu sreću ima sve više ovde u okolini Gornjačke klisure i nadamo se da će u nekoj budućoj fazi korišćenja ovog prostora kao neke turističke destinacije najznačajniji prostor upravo biti Gornjačka klisura sa svim svojim kulturno-istorijskim spomenicima i vrednostima. Najvidljiviji i najznačajniji objekti u samoj klisuri, odnosno u samom srednjovekovnom gradu Ždrelu, su zapravo ovi sakralni objekti. Manastir Gornjak, crkve Blagoveštenje i ova Mitropolija sa velikom crkvom i crkvom Bogorodice Prečiste u neposrednoj blizini. Pored toga postoji nekoliko pećina koje su bile korišćene kao isposnice, kao neka pribežišta, zavisi od vremena i najveći deo ovih aktivnosti vezanih za izgradnju sakralnih objekata je vezan za 14. vek, za vreme kneza Lazara i veliki broj monaha koji su sa Svete Gore, Sinaja dolazili u Srbiju i od kneza Lazara dobijali utočište u tada teškim vremenima pritiska Osmanlija koje su potiskivale i stanovništvo, pa eto i te monahe koji su tražili, s obzirom na to da su mahom bili isihasti, da su bili podvižnici koji su živeli pustinjački, njima su baš ovakvi predeli koji su bili malo, što se tiče pristupačnosti, teži, odgovarali da se oni tu povuku, da žive svojim načinom života bez prevelikog uznemiravanja i Gornjačka klisura je jedna od najznačajnijih tačaka u Srbiji gde su se upravo ti monasi naselili u vreme kneza Lazara, a živeli su naravno i kasnije u vreme despota Stefana Lazarevića i sve do propasti srpske države sredinom 15. veka. Bilo ih je naravno i kasnije, ali govorimo o tom najvažnijem periodu kada su oni dolazili ovde. Tako da iz tog vremena nam potiču i uglavnom ove sakralne građevine i nadam se da će pre svega ovaj prostor Mitropolije gde se sada nalazimo
koji je delimično istraživan 81. i 84. godine, da će ovim arheološkim istraživanjima da ćemo zaokružiti sliku o njegovom izgledu i da će nam omogućiti da planiramo naredne godine kako ćemo raditi i šta. Dakle, počinjemo od Mitropolije, a vremenom ćemo se proširiti i na druge lokacije o kojima sam govorio. Prostor Gornjačke klisure uokviruju mali i veliki Vukan sa severne strane i sa južne strane Ježevac. U toj klisuri, koja je relativno kratka i dosta stešnjenih prostora, nalazi se nekoliko sakralnih objekata. Najpoznatiji je manastir Gornjak, koji je inače i aktivan manastir. Danas u njemu ima monaha koji tu žive i mole se Bogu. Postoji nekoliko drugih srednjovekovnih lokacija i ostataka koji su samo vidljivi u tragovima koji su nažalost zapustili i tek od poslednjih nekoliko godina su delimično počeli da se uređuju i prilagođavaju potrebama posetilaca. Sam lokalitet Mitropolija na kome se nalazimo je smešten u jednom prirodnom amfiteatralnom prostoru koji se inače zove Uzengija zbog svog oblika. Njega čini konak koji je prilično dominantan i dobro očuvan sa spratnom visinom. On se nalazi sa severne strane ovog kompleksa i crkvom koju zovemo Velika crkva i najverovatnije bila posvećena Svetom Nikoli. Prve podatke o ovom lokalitetu je zabeležio 1826. godine Joakim Vujić, koji je obilazeći u jednom svom putešestviju po Srbiji, obilazeći razne lokacije, obišao i prostor u dolinu Mlave i samu lokaciju na kojoj se nalazi lokalitet Mitropolija i zabeležio neka predanja koja su vezivala ovaj prostor za mesto gde je bio smešten, bilo sedište Braničevskog mitropolita i od tada je ostao i u narodu i uopšte u literaturi ovaj lokalitet poznat kao Mitropolija. Čak je zabeležio da je ovde 30 godina bila i štamparija. Sam lokalitet je najvažniji zbog toga što ima jednu jako dobro očuvanu građevinu trikonhalne osnove, crkvu koja pored naosa u kome je bio centralni prostor crkve, ima jednu pripratu vrlo neobičnog petougaonog oblika. Ovogodišnjim istraživanjima koja su nastavljena u odnosu na stara istraživanja koja su vršena 1981. i 1984. godine su samo zapravo tada bila skoncentrisana na prostor crkve. Mi smo sada proširili i sa južne strane crkve istražujući naišli na ostatke jedne kapele koja je bila prizidana uz naos crkve. Otkrili smo jedan novi prolaz sa te strane i u samoj toj kapeli smo pronašli 3 skeleta koji su bili bez nalaza, što verovatno ukazuje na to da se radi o nekim monasima koji su ovde u crkvu bili sahranjivani. Njihova pozicija
i pozicija nekih grobova koji su pronađeni tih 80. godina kad su rađena istraživanja u samoj crkvi. Sami položaj tih skeleta ukazuje da je moguće čak da je neko sahranjivanje na ovom prostoru bilo i pre izgradnje manastirskog kompleksa u nekim vremenima koja, nažalost, teško možemo da utvrdimo koja su, ali s obzirom na orijentaciju grobova, dakle hrišćansku, verovatno nisu stariji od 12. 13. veka, dok sam ovaj kompleks vezujemo za drugu polovinu 14. veka i prvu polovinu 15. dok je on bio aktivan i živ. Posle toga je padom Smedereva i prestankom postojanja srpske srednjovekovne države, kao i mnogi drugi manastiri tog vremena, on zapusteo. I, nažalost, život koji je nekada ovde postojao i u čitavoj klisuri i u samom ovom prostoru je od tada potpuno zamro i evo do dana današnjeg je ovaj prostor čak bio i fizički nevidljiv jer je bio obrastao u rastinje i mi smo ga sada učinili vidljivim i razjasnili prilično tu njegovu osnovu tih objekata, njihove pozicije, izgled zidova i samih objekata koji su ovde nalazili. U prostoru između konaka i crkve smo pronašli ostatke jednog prilično velikog objekta koji je, možemo sigurno da tvrdimo na osnovu nalaza koji su prilično recentni, pripada nekom novijem vremenu, dakle, verovatno nije nešto starije od vremena možda Drugog svetskog rata ili perioda između dva svetska rata. Ne znamo tačno kakvom objektu je reč i o čemu je on služio, ali ima dosta malih prostorija, pa deluje kao neki objekat koji je mogao da bude u funkciji izgradnje puta ili pruge koji su nekada ovde izgrađeni i nalazili su se do bukvalno ove lokacije. Tu se završavao taj pružni deo puta koji je trebao da ide i dalje kroz klisuru Mlave, ali nikad nije završen, pa moguće da je nešto vezano za to. On će biti svakako posle snimanja, crtanja, detaljnog beleženja uklonjen i prosto će moći da se dalje istražuje i da se u punom obimu vidi koliko je zapravo i kako izgledao, koliko su ovi zidovi očuvani i kako izgledao taj prostor između crkve i ovog konaka. Ovo je centralni prostor konaka na lokalitetu Mitropolija koji je bio centralni deo ovogodišnjih arheoloških istraživanja. Tu smo morali da uklonimo velike količine kamenog šuta koji je nastao obrušavanjem ovih zidova tokom vremena. Nismo se previše bavili iskopavanjem samog unutrašnjeg prostora nešto u dubinu. Napravili smo dve kontrolne sonde, jednu koju smo otvorili na mestu gde se nalazio jedan pregradni zid koji je naknadno izgrađen i podelio je ovaj veliki prostor prizemnog dela konaka na dva dela. Tu smo otkrili i prolaz koji je prilično velikih gabarita, ima sačuvane i dovratnike i tu, zahvaljujući njemu, mogli smo da zaključimo i na kojoj dubini je bio prag i sama površina tog poda u unutrašnjem prostoru ove manje prostorije. Nakon ovogodišnjih istraživanja prestoji nam da proširimo rad na ovom većem delu prostora konaka naredne godine i da dođemo do gabarita i zapremine koju ćemo tada tek moći da shvatimo kolika je zapravo u ovom prostoru. Inače, ovaj donji nivo je najverovatnije bio mesto gde je bila trpezarija tog konaka, a spratni nivo je verovatno bio za kelije monaške i ovde se lepo vide i tragovi drvenih greda koje su nosile tu međuspratnu konstrukciju, a sami temelji koji su inače vrlo moćni su u ovom donjem prizemnom delu širi, dok je u gornjem delu to znatno uže, što je i normalno. Nažalost, zbog velikog pritiska zemlje koju je ovde voda vekovima donosila i taložila sa severne strane ovog zida konaka, došlo je do i urušavanja ovog centralnog dela jer je taj pritisak bio prilično veliki i pomerio je čak i deo ovog središnji deo zida
ka jugu i tu je došlo sad do raznih statičkih problema koji će morati da se rešavaju u fazi konzervacije i rekonstrukcije ovog objekta kada dođe na red. Očekujemo da se ovde nalazio i glavni ulaz u konak koji je bio okrenut, taj glavni ulaz prema jugu, prema crkvi koja je na suprotnoj strani bila i tako je bila najlakša komunikacija između konaka i same crkve. Ovo je bio glavni ulaz u crkvu, očuvan je prilično dobar njegov prag od jednog monumentalnog komada kamena koji je bio deo jednog banka ispred zapadnog pročelja crkve. Odavde se ulazilo u naos i crkva je imala jednostavan, karakterističnu osnovu za to vreme te neke moravske arhitekture gde su karakteristični bili ti trikohalni oblici osnove sa glavnom oltarskom polukružnom apsidom i dve bočne pevnice koje su takođe polukružne. U središnjem delu su postojali 4 stupca koja su nosila kupolu nad centralnim prostorom crkve, a naknadno je u crkvu sa zapadne strane pridodata i ova priprata koja je imala prvo neobičan petougaonu osnovu, a s druge strane, vjerojatno iz praktičnih razloga, jedan ulaz koji je bio okrenut prema konaku, prema severu i ove godine, to je još otkriveno 1984. godine prilikom arheoloških iskopavanja, a sa druge strane, na južnoj strani je ove godine otkriven prolaz koji je vodio do kapele koja je bila nepoznata do ove godine. Mi smo neplanirano, samo uklanjajući rastinje, naišli na njene temelje i onda se odlučili da i ove godine i nju istražimo. Ovde su dobro očuvani i ostaci samog ulaza u kapelu sa dovratnikom. Ovde su tragovi za gredu koja je imala funkciju mandala kojim se zatvarao ulaz. Veličina je skromna, ali primerena glavnom objektu. Ona je prizidana sa ove južne strane uz naos crkve. Imala je jednostavnu osnovu i u ovom prostoru smo otkrili 2 groba koji su bili jedan na drugom. Bukvalno, očigledno, to pokazuje tu neku slojevitost u vremenu sahranjivanja. I treći grob je zapravo samo lobanja koja je dislocirana verovatno prilikom izgradnje ove kapele su naišli na neki stariji grob i onda samo na prostoru koji je bio tada iskopavan su dislocirano ostavili sahranjenu i tu lobanju. Sa ove južne strane otkrivena je jedna mala niša i 2 neka otvora koji su vjerojatno služili za neke pridodate elemente koji su nam danas nepoznati čemu su mogli da služe. Nažalost, nismo mogli da proširujemo ove godine jer su nam sredstva bila ograničena, a i vreme je već počelo da se kvari, tako da nismo mogli da istražimo ovaj prostor i sledeće godine će pored samog konaka svakako glavni deo aktivnosti biti usmeren na ovaj prostor, da njega spustimo na nivo ovog poda i trotoara oko crkve i da vidimo da li je ovo zapravo neko proširenje koje se tu ispred ulaza u samu kapelu, da li se ono kao što sada izgleda proširuje. To sad nismo mogli da radimo, kažem, jer je bilo vrlo ograničeno i vreme i resursi koje smo imali, tako da to sve ostaje za narednu godinu. Delimično smo otkrili i bedeme koji su činili, zatvarali čitav taj prostor, ali to tek predstoji da u narednim godinama proširimo istraživanje i na ovaj okolni prostor i da dođemo do preciznijeg saznanja o tome kako su izgledali ti zidovi, koliko je zapravo ukupna površina manastira bila, ali će sve to biti, nažalost, otežano, posebno sa ove istočne strane gde je potok koji tu konstantno potkopava i samu crkvu i manastirski kompleks. Tu je već dosta štete u prošlosti napravljeno. Ceo oltarski prostor je urušen pod tim potkopavanjem vode i to će morati da bude predmet nekih budućih radova koje mi svakako planiramo, a odnose se na
pre svega konzervaciju ovih ostataka koje smo mi sada otkrili i pored toga obezbeđivanju tog podzidom, obezbeđivanju tog upravo dela prema potoku da ne bi došlo do daljeg urušavanja. Cilj ovih istraživanja je vezan ne samo za istraživanje i konzervaciju, restauraciju i prezentaciju ovog samog lokaliteta Mitropolija, već bi u nekom planu tokom nekoliko sledećih sezona trebalo istražiti i druge lokacije u Gornjačkoj klisuri i na uzvišenjima koje imaju manje kule stražare, motrilje, utvrđenje na Malom Vukanu i tako dalje. To treba dodatno istražiti tamo gde postoji potreba zaštititi od daljeg propadanja i sve to u nekoj budućnosti povezati planinarskim stazama kako bi čitav prostor Gornjačke klisure zapravo kao jedna prostorno-kulturno-istorijska celina bio i zaštićen u smislu ove pravne zaštite kojom se bavi Zavod, ali i zaštićen i prezentovan kako bi mogao da koristi posetiocima ovog prostora Gornjačke klisure i naravno šireg ovog kraja Petrovačke i Žagubičke opštine koji imaju velike potencijale za razvoj tog nekog turizma vezanog za planinarenje, obilaženje manastira, raznih drugih znamenitosti i nadamo se da će ovi radovi u nekom budućem vremenu pokazati svoju svrsishodnost i pravi smisao, tako da nam ostaje samo da mi sa svoje strane uradimo ono što je do nas, da budemo uporni u traženju novca i ulaganju energije da realizujemo te projekte, a nadamo se da će i odgovor Ministarstva kulture koje je podržalo ove radove ove godine, da ćemo tu podršku imati narednih godine, da ćemo zaokružiti čitavu zamisao ovako kako sam je predstavio.